Hadin ketok kat sengi, berkawai ke kenteng nong tre jong keseng kongres. Kalau syak penyap, belabrat ia kemet jong ka hapok ke sutkes. Kalau mi ke video ha CCTV, kebapan ia utai urang ba besyak kenok, ba utan ia ketai ketiar has turok. Ha ketai kedur, lagi ibu utai ubreu ubadang deng ia kemas, pedangkit ia ketai ketiar ke balong ha kapor syupau syupawa menmit, jong ubenai rempang ne Februari. Ikamet jong ka himani narwal. Kebadan hak artah ke baat husnam tam lalap balathep hasenduk setkes. Hajan ke jakai yang bos ha haryana rotak hasngi sajan. Utai unong syak kenok stasiun ulangit baude perlok jong katei kenong syak penyap. Ula syak kem mensyua menta kesengi halo kecing kenok baulah penyap ya katei kan narwal. Hani kejikan at ke benjur bah ke arup hadarik ubenai rempang. Malah kenok baulah penyap ya ka da ka mobile charger. Utai unong syak kena ulong ba kalon ka jingnya leh pedang jongki arngut bar hakapor baki ya keren. Ula penyap ya ka haden ba ula penyap. Usa chen ula syem ya jingdang bat laptop jongka bat ula syong da kaskotar jong u sejahal jar manburi ya kini kitiar hadukan jong u. Long u additional DGP KK raw ha kinong thok kubar. Ulai pai biang syeng jongka tang hadin kataw katnya ula thep ya kamet jongka ha kapala ne sutkes bat lo kiu ha kawai ka kali rengkat pat kapala laong u raw. Tak baban rap bola hiar hacan ke jakai yang bos sampla pan penlong ya kejing toket bat sisen bakila kali kilik no ula bread ya kene kapala. Latang ya kanarwal men hak kancenmet. Handai kaman syua ki bahyang jongka kila kentaj mentang ya kemet jongka tadadu menakem ya unong le kam sniu. Menteri nang bak berem ke Haryana. Bohobian pendar sing hoda. Hak sengi ulai ulai tu ba Ukraine buat usus pendandan jong kipulit jong ka rotak. Hak bede bagi toket halo ketika kampen ya breu. MLA ke kongres na rotak. U bibir batra ula ong bang. Ka himani kadai kanong terai ke babaha berkebat trish tomba. Berkunjulai cik program jong keseng. Tuh kibalik akan merunar kidai ban syak penstom dak bateng lawan rap u batra.